na chuir sí fáilte bhlách riol an margada a hain Sherlock Holmes. Hallo, hallo. Gur sonna siú I cud fé mar an bhfuil écar I tachar de stéisio? Ó, ha mi dulig ach sulla mi nachal si brochar tics. Dé bha a dhí oring bha sin tí lochar son agalú a dheanú le bheits bagan na bharach é na mach nuair bethe. Har rud gin go jibhin I cear stéisio sa mise do gaine amach. Mise cúne hóisiigh siú a gopar nach loragada. Bhuiche nátar. Agus is cóhas a hánig a nu jacu sa nobath. Drach é seo. Sherlock, sulla moringah seaasúí mo hufs mi bringra. Dé mé an healach, chuir sé iad an có. Chaníad chu gléich gráimsa. Aha. Bha is go rá drach rud tachar de stéisio. Dé asú tí anú anis. Wel, ha míad obrach goach dé hachad ach sé chiist. Cuir aine. Ach ha chachar cála na hó? Na bí gárach. Ha fulla seach nach scíal Zach. Ach, dé hachad chuig a fis. Ha Zach féidir an haich. Ha ceist alla agam gaibh an dó cúis sórit ann a chuirdah. Ha agam farrakart. Gís mi gút nach do hachar cála na hó, ha Zach ag an haich. Sinna chanachtu, nuair sé héin raine. Chadar sans go mánaigh Zach barach gúhain is mar sin ceitis ge. Ha seo gon hial. Seolga a video chuir Zach agin. Hallo, hoe dunne is Zach hauna seo agus hami is sábhailse. Ba mi ddíach a coiad CBBC ALBA ar a TV agus ha Emily ceart. Smar sin Sherlock, bhá cear a trubsa. Ha mi ceart go leor, schan éim drugs an bí a bhír dunne sa bí. Nach dúirt mi rút. Ha Zach sábhailt ag an haich. Na gan tíach íanta chobua sa huad me se go bam na cúise. Dé? Cúis Zach? Chad a reinús cáil, sé me se dhearra grú ag an haich sábhailt. Ha me se is scáil a thugáil bharún imig uad. Well, chail cála is am dia éisin dulí anúnas, ach haf is am gomí CBBC ALBA a bhais a náhiich fó hia, tean ceideach gomí siú ann. Ha mi a bhutcin uamsach a bharach san Faic. Sulla mi go mí rún diabhar eile ruam sa nach cast. Sulla mi gobal sam. Wel, sin é bhaine a nóch. Cadriacha! Cheery!